bismillahi irrahmani irrahim darsu capanɗe tati e jeenaɓo on ila ka deftere men fuɗɗi ɗon darsu ɓimmo on e nder kaso subhate on karma ko en ɓe maaki wa illa si wona tun fa haula el mushrikuna ɓeɗo shirkeyɓe ɓe nelaɗo nelano e hak e mu'um e jamanu makko yashhadun hiɓe seedi anna allaha wonde allah huwa alkhaliqu kanko woni taguɗo wahdahu kanko tun la sharika lahu hawtidiɗɗo alanamo e feeta e tagugol ngol wa annahu hiɓe hooli wonde no kanko allah la yarzuqu arsikata illa huwa si wona kanko allah wala yuhyi wurnata illa huwa si wona kanko allah wala yumitu warata illa huwa si wona kanko allah wala yudabbiru l amra toppitota ko fiyaake illa huwa si wona kanko allah hiɓe hooli wa anna wonde jami as-samawati dendangal asamawuji ɗin wa man fihinna e ɓen wonɓe e nder asamawuji ɗin wal ardina sab'i hiɓe seedti kadi wonde leyɗele ɗen jeɗɗi wa man fiha e kala ɓen wonɓe e leyɗele ɗen kulluhum kala e maɓɓe hiɓe seedti wonde abiduhu ko jiyaɓe allah wa tahta tasarrufihi ko kala ko woni ka kammu e ka leydi no sengo ley serlisande allah jelata bi tasarrufihi serlisande allah ko allah woni dirisude wa qaharihi e polgal makko ɗum ɗon fof koye sengole polgal allah woni joni noon karma koye maaki fa ida aratta si a faalama addalila si a faalama heɓugol dalil ala e hoore anna haula'i wonde ɓeɗo anna haula'i alladina wonde no ɓe yimɓe Abu Jahali en ɓen yimɓe qatalahum ɓe haɓuno rasulullahi sallallahu alaihi wasallam si tawi ɗa faala dalilu wonde ɓeɗo shirkeɓe Abu Jahal e groupe mum on wonde ɓe nelaɗo haɓunoɗo yashhaduna ɓe seedi anna yani yashhaduna laha hiɓe seedi wonde ko Allah jeeyi kanko tagata kanko artikata faɓɓura o janngo awa qawlahu ta'ala jangi konngol Allah towɗo on qul wi'u man yarzuqukum ko homboni arsikowo on minas samai immorde ka sama wal arde ka leydi amman yamliku sam'a maka ko hombo jeeyani on jeytani on wawani on waɗangol on nanɓe wal absara jiita yiirɗe wa man yukhrijul hayya ko homboni yaltinowo ko wuuri minal mayyita o itta e nder ko maayi wa yukhrijul mayyita o yaltina ko maayi minal hayya itta e nder ko wuuri wa man yudabbiru l amra ko homboni toppitotoɗo fiyaake ɗen fa sayaquluna hiɓe fawi wiigol allahu ɗum ɗo on ko allah tum waawi faqul wi'u afala tattaquna awa en hulata rewgol ko hina allah o wa qawlahu jangi konngol allah ngol kadi toujours fi heɓugol dalil wonde ɓe sirkayɓe ne jaɓuno wonde ko allah woni gooto kanko on tagowo kanko on arsikowo ul wi'u limanil ardu ko hombo jeyi leydi wa man fiha e ɓen wonɓe ka leydi ko homɓe jeyi in kuntum si on laatike ta'lamuna e ɓiɗon andi ko homɓe jeyi hombo jeyi ɗum sayaquluna ɓe fawigol lillahi ɗum ɗon ko allah tun jeyi ɗum qul wi'u afala tadhakkaruna eni awa on waagidotako on waagidotako qul wi'u man rabbu samawati sab'i ko hombo jeyi asamawji ɗin jeɗɗi wa rabbul arshil azimi jeyi arsi mawno ɗo on ko hombo jeyi ɗum sayaquluna hiɓe fawi wigol lillahi ko allah tun wodani ɗum ɗo na goto si wona allah qul wi'u afala tattaquna on hulata rewgol ko hina allah wa qul wi'u man biyadihi ko e jungo hombo woni malakutu laamagol jeya kulli shay'in kala ko wonta ko jungo makko woni o huwa kanko jiiru himo walla o faabo wala jaaru alayhi ala faabo toɗo mo allah nangi in kuntum si o laatike ta'lamuna ko ngandule faaboto e hoore allah no woodi ala ɗum ɗo kadi so a landike ɓe
sayaquluna ɓe fawi goɗɗo lillahi ɗum ɗo fof kaltum wodani ɓol wi'o fa anna tusharuna e ko honno mbilɗora ɗon awa ha acciti ɗon gonga jokkuɗon fenande wa gayra dalika e ko hinaɗe ayeji ɗo kadi minal ayati immorde ayeje tindinɗe wonde ko Allah subhanahu wa ta'ala jeyi tindinɗe kadi wonde ɗeɗo sirkayɗe hiɓe jaɓuno wonde ko Allah jeyi ɗum no ko heewi ke alqur'an qur'an windina ɗum neeɓi hay fii heeɓi ke hande yimɓe bandiɓe yawɓe ha wi Allah ala yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnuɓe so fewntaɓe Allah dande e bone maɓɓe donc haray karma ko en ɓe maaki ɗo Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ɓe maaki wa illa si wona tun yo musidɗo ɓeeɗo ɓe tawata hara ɗo hiɓe nelaɗo nelama e maɓɓe heeɗintin diina maɓɓe kan e hoore ko nelaɗo nelakon e maɓɓe yo nelaɗo heeɗintinanɓe diina kan wa illa si wona tun e hoore o tawi kon diina kan bonino fewna maɓɓe fa haula e mushrikuna ɓe sirkayɓe ɓe diina min boni ɗo yashhaduna ɓe seedi anna allah no allah huwa al khaliqu kanko won tago wahdahu kanko tun la sharika lahu allah ala hawtidiɗɗo e tagugol wa annahu no ko woni mano kanko allah la yarju arsikata illa ho si wona kanko ko allah tun woni tagowo kanko tun kadi woni arsikowo fi woni ɗum ɗon la sakka fi dalika wala yuhyi wurnata okkata gurdam wala yumitu warata illa ho si wona kanko allah kanko tun jogii ɗum mo o wurni o wuuri tagore men foppo mogonde refiye ɓe okku goɗɗo dat hewti ka allah ƴettita gurdam goɗɗo tagore men fof mogonde refiye ɓe okkimo 2 minutes e hoore gurdam makko ɗam ɓe ɓeydana ko allah windana mum kom ɓe wawata li anna dalika laysa lahum na kamɓe jeeyi ɗum ko allah jogii wala yuhyi wala yumitu illa huwa warata wurtati wona kanko allah subahana wa taala wala yudabbiru l amra toppitota ko fiyaaki dirisata wa tagore nden illa o senako allah subahana wa taala ko allah won dirisowo ndeɗo tagore hakke oɗo allah daali law kana fihima alihatun illa allah la fasadata nde tawno dirisa jonko goto ko ɗum waɗi ɗe woni ka on leydi ɗo honno leydi e kam ukkodirino kono ko goto dirisude wa anna ɗeɗo sirkaɓe ɗo irriti wonde jami assamawat dendagal assamawuji ɗi wa man fihinna e ɗen wonɓe e majji man on ɗo ko lil aqili ko noon hakkilowo ɗo wona dendagal ko ɓen firete man ko ɓen ma noon fire dendagal wono jangguirde noon ko wan wa man fihinna e kala ɗen wonɓe ɗi kammuji wal ardina saabu e leyɗele ɗen jeɗɗi wa man fihinna e kala ɗen wonɓe e leyɗele ɗen kulluhum kala maɓɓe abidu ko jiyaɓe allah wa tahta tasarrufihi no e sengole serlisande allah wa qahari e polgal makko ɓeɗo karmakoɓe Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ɓe maaka Usaymin kadi wallito en seeɗa ɓe maakino ɓeɗo yimɓe ɓe nelano e fewndo mum ɓe seeraɗi ɓe heeferako maɓɓe e rewgol sanam hiɓe ɓadra ɗum e penade maɓɓe ha alnelnelaɗo ɓaawa ɗum karma ko en maaki wonde no ɓeɗo sirkaɓe ɓe nela e mu'um hiɓe irti wonde ko allah tun woni arsikowo kanko tun woni tagowo ko kanko woni allah taguɗo kammul ɗin e leyɗele ɗen ko kanko allah tigi tagiɓe kanko woni toppitotoɗo fiyaake ɗen kadi wano allah subahana taala jantori ɗum ka alqur'anare makko nokkeli buy e nder deftere makko teddino nden allah subahana taala tigidaɗi wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna allah la yaqulunna khalaqahunna al-azizu al-alim ay si alandikeɓe ko hombotaji kammul ɗin e leyɗele ɗen hiɓe fiya fawigol
tagi ɗum on fuuluɗo annduɗo Allah tuɗo ndaali wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah sa landike ɓe ko hombo tagi ɓe ɓe wiyay ko tagi men ko Allah na ɗo sanamuji ɗi minen ko minen moƴƴin ɗi na kanji moƴƴine aayeje e ɗe oɗo mana ko tindini wonde ɓe hisirkayɓe no seediti ko Allah tagata kanko arsikata ɗum no ɗuuɗi ko alqur'an ko won tun ɗum ɗo nafataɓe nde irritande ɗo nafataɓe irritande tawhidu rububiyya on tun nafata ɓaw tawhidu uluhiyya nafata irritagol jeyal Allah ngal hande neɗɗo on irti wonde ko Allah woni reweteɗo gonga o reymo kadi fewwoni donc ɓawo ɗum karma kon ɓe maaki fa ida aratta dalila sa falama dalila e ala e hoore anna haula alladina no ɗen gatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam inaɗo haɓu noon yashhaduuna bi hada ɓe seedi wonde ko Allah tagata kanko ardikata ɓe seedi tawde rububiyya on faɓira a janngu qawlahu ta'ala ka Allah daali ɗon qul wi'u man yarzuqukum ko homboni arsi ko on min as-samaa'i immorde ka asma wal ardi ka leydi Allah daali ya ayyuhan nasu dhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayru allahi yarzuqukum min as-samaa'i wal ardi la ilaha illa huwa fa anna tufakuna sa landike ɓe ko homboni arsi ko on ka kammoy ka leydi amman yamliku sam'a ma ko hombo wawi nanirɗe wal absara hombo wawi waɗande on jite si goɗɗo heɓama ala jite hombo wawi docteur ji woni kawliɗo waɗanmo jite si goɗɗo heɓama wala noppi hombo wawi waɗande mo wa man yukhrijul hayya min al mayyiti ko hombo yaltinta jertogal e nder woofode o yukhrijul mayyita o yaltina kadi woofode min al hayyi e nder jertogal wa man yudabbiru al amra ko hombo toppitoto fiya keɗen fa sayaquluna Allah ɓe fawigol ko Allah faqul wi afala tattaquna hula ta'ala subhanahu wa ta'ala kalama koje on jantike ɗo dalilu irtagol ɓeeɗo o tawhidi jeyal ngal ko won tun o ndaari o addi ɗum e dambugal landagol wo si a faalama dalil fi ha yo newano neɗɗo wonɗo janngude on tabutugol ka haqqille makko o wi fa ida aratta dalila sa faalama dalil on ayi ko noon o addiri donc amma kaw yehi ɗon ha Allah dal fa qul afala tattaquna yani si tawi on irtike wonde ko Allah jeyi ko Allah tagata on hulata Allah o wi on mo irritani ɗon timmugol geyal mum timmugol dirisugol mum ndeɗo tagore wonde kanko tun tagi kanko tun arsiki kanko tun woni ko laami kanko tun wawani on waɗugol nanirɗe e yi'irɗe e kanko yaltinta ko wuuro itta ko maayi kanko yaltinta ko maayi itta nder ko wuuri kanko toppiro dendagal fiyakuji ɗi ene on hulata o on irtike ɗum ɗo tawno waɗɗi on nde hulaton o Allah nani e rewon mo kanko tun hara on sirkanali mo nani si wona ɗum hara on perdi Allah subhanahu wa ta'ala ɓawa ɗum wa qawlu e konngol Allah qul wi'u limanil ardu ko hombo jeyi leydi ndi la terre c'est pour qui wa man fiha eɓen wonɓe ka leydi homɓe jeyi ɗum in kuntum ta'lamuna si o laati ko on annduɓe sa yaquluna lillahi ko Allah jeyi qul wi afala tadhakkaruna a on wagidata kono qul man rabbu samawati sab'i wa rabbul arshil azim hombo jeeya samaji ɗin jeɗɗi jeeya asman ɗon sa yaquluna lillah ko Allah jeyi qul afala tattaquna wa umlata Allah qul man biyadi malakutu kulli shay'in hombo woni ko jogiti laamugol biji ɗin fopp kanko jogiti woy jiiru wala jaar alay kanko mo faabo nangaɗo si Allah nangi goɗɗo faabotoɗo ala in kunta alamuna sa yaquluna lillahi qul fa anna tusharu a ko honno mbilɗora ɗon hono mbilɗora ɗon ɓeeɗo ayeje no jeeya e ko tindini wonde ɓeeɗo sirkaɓe neraɓe muɗum hiɓe irti tawhidi jeyal ngal ko won tun kamɓe yani no kamɓe ɓe irti wonde leydi ndi e ko woni kon e mayri ko Allah jeyi o ala hawtidude muɗum
hiɗe irti kadi wonde Allah kanko toon ko tagi kammo e leydi wonde ko Allah je arsi mawnude on hiɗe irti wonde ko e juuɗe Allah woni je laamogol kala hunde ko Allah woni wallotoɗo ala wallo e hoore makko ɗum ɗo no windi no waɗɗini ndoɓe rewata Allah kanko tun ɓe wajjinɗiniramo kadi dewal ngal ko ɗum waɗi Allah feli ɓe ka sakkitoɗo wi fa anna tusharuna e ko honno mbilɗora ɗon e ayeje ɗeɗo ayeje fo altimminirayi gona fa anna ko honno fiha ɗum ɗon tindema sirka ɓen ɗum nelanilaɗo e muɗum heɓe girti tawhidi jeyal ngal ko on tun nafataɓe fodde ɓe girtaki tawhidi dewal ngal yo Allah horne sawaba hara inchallah e kalam koye makko wa gayru dalik min al ayati ko nanne modde ayeje haray ɗo joni ɗeɗo ko ɓuran tuwoni nder ga e gatto guina yiltagol ɗo nabida hawnaɓe taw dartiguino juutude ɓuuri ka faalonɗo enen toon en torki Allah Allah faami en si en faami onen en hutoren wallahu a'la wa a'lam